Mātou whaafitai atu lo mātou tua. Moni lava upo le nei pese. Pea e pai mai ai mātou. Ona mātou atu o toa ai lea. Ai pai mai o mātou o langa. Ona mātou manuia lea. Ai pai mai foi o mātou mai. Ona mātou malo lo ai lea. Whaafitai tele nei e fiafi le tua. Wa e te itai mai mātou. O lou lava a ao malosi. O lou lofa ma lou ang le lei. E te itai mai lo mātou olo mai lava le tae au si o mai fo le fiafi. Malu mai pongi sa. O mauatul malam lama sa i lau whanau i whiau mga luenga. Mauli mawina iau lava ngā luenga mamana le tua lo matautia. Le o mātou o li mai le fiafi o le mātou por klame whātulangina. Le tua a fio mai ma whaau i me uma le a mātou whaia. Tala lau upo ma mātou tala noa le nei pō. Asoa i lau fiong whaawina le tua. Au mai ei se whaamnianga whaalenganga mo i mātou. Mātou te whaongaina, mātou te ola, mātou te manu iai. Au ala upo le ola. O le mana i ola e whapenao na mānawa mai lava e lau fonga. Ai mātou te whaalongolongo matalia i le loto mawalalo. Mātou atu i atu ele ni fiafi le tua se e whaau le mātou whalongo. Whaau fo ile au na whatau wa. A mai alanga luenga. E tu mawa tupe ia te oile vi inga o le whaamanu ma le whaanitanga. O mai le whatau wa ia te au. Fo ia tu le vi inga ia te oile ne e fiafi maso uma la walo mātou tua. Ma taimi uma mātou te au na ia te oile. E vi ia i pe oe whaavavau. Ono Yesu mātou te talo. Atu oile ne e fiafi. Amen. Ia e whatalo whātua nei fui fiafi lau whasausaunga Samoa. Ele tātou Paul Klame pio na masani ai eson fuati tasi leu tātou mafuta, tātou whelai. Te tai mai ele tua lo tau sui fua mso mātou ola. Whai na mawal nei taimi mātango fie. Tātou te toe whaawa woi fo il Paul Klame o le tutu ule Upega ile Loloto e pio na masani ai au na toi foi. Ala au to au na nei Poni Fonoti. Tātou te mafuta, e le nei e fiafi ala le whaunga, ma le whatasi mai o le ngango le tua, e so soani le tātou whalongolongo i le na upu. Whatalo whātu i le ia la silasi o si o tātou tunu pele Samoa, ia mai lawa fo i ona maunga maululunga si o i ona maunga iti, whatalo whātu ma le ngang whaaloalo, whatalo wha i au na pa ia le tua mauto masiofo, so sto vene, nisi o mafuta ma le nei e fiafi lau whaingaluenga, au te whatalofa ia te utol nei pō, a lo le ngā lulue, ma lo le o staulanga i le aso nafi mele aso tonai, ia ua mai a fo i le, ia whaingata po inga, e ka le sia i pio na tātou. Alo ti ai le folfola ina o lana upu, ma lo le folfola, whaamanu i atu le tua, i atu utau, e tusai, ma le ngā luenga o lo tātou whaia pēa i le aso, ma le aso i le tua whatalofa, e tupu mai o le tunuu, mai se foi nai o tātou ta mama tina mātutua o lo whapena ia ona tu i mai le mulipanga i le tatalo, ia ma le tapo ia o whaiva a tamawhana o Samoa i le aso ma le aso. Whapetei tatalo, whapetei tapuai, la au tu tatalo lava, ia o manu iai o mātou whaiva le ngata o le au staulanga ia a o tamawhana o si o tātou tunuu o lo ngānu lue, i le aso i tiu te mawhaiva, hata alofa atu foi, e a inisi o le mamalu le tunu o lo whātou tolia i tonu mo te ngase, alofa atu le tua ma pa i atu lana whamalo longa i atu tau, e le whangaruina na iuso mtu whawhine o lo tonu o whalepui, o lo tuli o latu whasalanga whale malo, alofa le tua ma visoso ni atu i atu tau, a o iai i no whanga saisitia. E whatalo whātu i le mamalu le tunu o lo o whapenao na whengai matiute mawhaipa fo le fiafi. Ia ia inisi o lo whafonga mai ma ngā lulue mai fo i lungo le altele whatalo wha i atu tau, tonu fulwhi ngā luenga. Ia nisi fo i o lo o ngā lulue mai tonu o mauta malawa, whatalo whātu ma le ngang whaloalo e le nei fiafi. Le ngata fo i lea whatalofa whapitoa i le mamalu le atunu o lo o whapenao no nofo solo i le nei fo i le lulangi e ke lope o lo tātu no nofo maa mo wai ia u tātu o mai lava mau tātu ainga a wā lava le sailinga o manuia o nai tātu ainga po fese atunu o lo e mafuta mai le nei po whatalofa atu i atu o le swafa
o Iesu le tātou li mo le tātou whaola. Whaatalofa inisi o le mamalu le tunu o lo whapena foi o na to ai tunu mai tonu au kila nei. Ia ona o mafutanga o asisinga le ngata foi leo whaale level nei soifuanga whaatalofa atu ia te utol tātou por klamel nei. Ma lo le non sai, ma lo foi le malanga manuia e inisi ua whapena on sauni to i tali watu i atunu o lona no foi whaamnuia le tua e tusa mfuafuanga. Uma, ia foi puta e tunu mai e le nei foi aso ia e maise lava foi si o tātou tunu pele o Samoa a whaina malanga mai Samoa whaapitoa le whaatalofa ia te oil nei fiafi. E foi nisi o sauni malanga ia manuia lava whainga malanga e le nei fiafi ma le aso tae au. Ia e whaataua foi le whaatalofa whaapitoa e se tasi o steimi mo mol nei o ua e whaafonga ma e mata ma mai mo mai ia ma futa mai nei Paul Klame nei fiafi a foi steimi mo mol nei whaatalofa atu ia te oil tua whene ma le uso ia ke riso anga le leile tua ma whaamanuia le tua ia te oe tarusia ia mahe al tātou Paul Klame ia olo e ma futa mai pea se ia maua stato me taua mai le ngango le tua so sani le tātou soifua wha le nganga. Whaatalofa e le fionga ia teitolo o whapenau tūlai mai le foil nei fiafi ma alo lova teitolo ngalue ma alo le tautua i le tunua e mese o le tua whaamnia le tua i lau fionga ia mese fo i le ainga. Ia e leifo ia fiafi ia o lo whapenau na ia o tātou se malia lava e pe fo nei nei tausanga wha le wholonga wha le tausanga le ngatu alau wholonga wha le nganga ia a o le soifuanga le tino nei ia le lava i whaitau aso le aso ma le aso ia le fuua umane ni aso le aso lon tolu au kuso ia le ua tātou taulu mai le fiafi ua malu mai le fiafi ia le tua whaapitai le tua i lana tausinga ma lana puipuinga ia i tātou wa sa tātou whio i lava i lungo nei lololangi nei whanga ele le ngato ala te tele ia so semean tātou whio ia whaapitai le tua i lana puipuinga o lana leo leonga, leo mwhai ai ono tātou toi whailoa i nei fiafi i le manuia mai le tua. Ia, tātou te whaawau pēa, Paul Klame pe ona iai, le tātou mta upu mai le fiafi, mai le vaiaso te nei, o le tātou mta upu pe ona masari iai, nei fui vai tau, so i fuanga lo tātou iai, e mese le tātou Paul Klame, lo tātou talanoa i whailonga. O le toe fio mai o Yesu ia pe fa upu fa pea o le toe fio mai o Yesu o le tātou te tal noa i le tātou title na The Return of Our Lord Jesus Christ o le toe fio mai o Yesu i te loa o le to tele o tangata me se lava i le sio mangale o tātou leu kiusiano tātou te tel tonu e toe fio mai o Yesu tātou tel tonu e toe fio mai o Yesu e ui lava lai le ese senga e ui ese ia maenga ese ai o tātou tel tonunga. E tūlanga o taimi, tūlanga o whailonga, whaatawaina o whailonga, ia o le whaatawaina o me tutupu, ia ma le awa wai mai o Paul Klame le tua ngai i le lumanai. Ia ai o le aunga lava tasi, o le me silio na whaatawaina tātou tel tonu. Ai ai lu tātou wha moe e toe fio mai Yesu. Ia o nisi fo e kalesia i le te tonu toe fio mai Yesu. Niso e kalesia e whapelo lātou. O isi e kalesia e le ngata e le te tonu i a Yesu ke riso lava ia. A e le te tonu fo i lona i tua. E le te tonu fo i se fio mai o Yesu o ia o le Mesia. Liu tino tangata o le tua na liu tino tangata ina ia tā pena masau ni al wha o le tanga mo i tātou. A le ngata fuida, e le te le tonu le toe fio mai. Ia, nisi fui e le te le tonu i le wha o le tanga na whaia Yesu mo i tātou. Ai o lea lea whaina lea. Awa e tofu lava le tangata ia ma ona la ngona e tuso lau sa ili ma lau sue. Ai o le mana ia o le tātou tala noa ma mai mau mai le fionga pa ia le tua. O mai lava le tus pa ia i e wha mau ni ai le tus pa ia. Ia wane i o tātou o ese ma le tus pa ia. So we have to align with the word of God.
to prove what we are discussing and talk about. Otherwise, they are all heresies if we do not bring the word of God to affirm and to confirm what we are talking about. So, ole upua le tua, e maneia lava, lo tātou au mai o le fionga le tua. E tātou te tal no ai, awa e ese lava, ia mea ututupu mai le vai tau o soifuanga usum tua fini. The world is not the same anymore. It's getting darker and darker. E fa solo le pong sa, ia le lava malam lama. Ma le lava e tātou te vai, fi fiam tātou whiwai, a tātou o meni o whailonga, the signs. O mea i loa ai e le tangata lotu, le tangata keu siano, o lolang, e le o toi tutusa. O lo wha solo atu ina pongsa, e wha solo atu ilo nei unga, e wha solo atu ina wha taunu ina, valo anga, ma mea uma o lo whetalai mai ai le upua le tua. Tātou wawaila le mateo e lusu mal wha, le ngata o le mateo e lusu mal wha, o le tusi e luka mtau po sfulma le lua, le ngata fo ilo le tusi e tani elu, tusi e. E ngata fo ilo o whaalinga, tusi whaalinga, o tusi nei, ma le tele fo e nisi tusi, o lo au mai ai, o lo whapenao na, o na au mai ai le tele o meni e ta o whailonga. A tātou wawai fo ilai ni whailonga. Tasis whailonga o te rola, tātou o iai o lo au mai le tusi e tani elu mtau po sfulma le lua. O lo mai elisi whailonga sili o nā ali i le teimi le nei. Ala tātou o iai tārusia i o iai i al tātou whaasolonga i le nei e fiafi. Sa tātou tala noa i le telo vai asonte nei le tāu o meni o whailonga. Why signs? And why do we have to consider signs? Ai sea lein tātou, te taun tātou vava ai, mau tātou tupu se manatu i le whata waina o meni o whailonga o lo whameltu spaia. O le memo mui tātou lo, langa o leo vai e tātou mata. A o le whai tātou te whaitau atu le upo le tua, o le iai, o le whaula iai, o le tele ai, o le whasol solo ai. A lela nau tā ua i le ai aso un tua atu, te whamanatu fo le vaso lentene, o te manao foi, e te whamanatu le whiawhine le tā ua meni o whailonga pe a tātou vavai ai, o whailonga. E au mai ai ai tātou le me ta o le whataua o le tāpenanga, tāpenpena, o taun tāpenpena. Because when we see the signs, there is a significance that speaks loud from the signs. E ei meo lo tau tala me ei whailonga ai tātou. O whailonga ele un whailonga le tangata, o whailonga le atua. O whailonga Yesu wa mai e tau mai tātou. Tuso le fsile lo apostolo le si o tātou whaitau ina steng. E o mai a whea nei mea antau tala Yesu e winga e le malu, e winga e le unga. E mai leo lau apostolo, ta upunga lusu malfa. E o mai a whea nei mea. O a mea, wha mai leo fisiri lauli. O whailonga o lo toe wha fio mai, male ngā taanga o le lalulangi. O mea langi o whailonga. O toe wha manatu atu atu, el tā ua tele o whailonga ia lau whaitawina. E tau mea i tātou. Keri shano o taun tātou tāpena pena. E leo se tāpena pena moe. O le tāpena pena matala. What we call a discerning heart. Ringa o le loto matala. Ringa o tauna e langona ina. Discern, ringa, taunga e role wingo lea mea, ma le wingo lea mea, accordingly to the word of God. Tāpena le iai. Malisi mea le na utaua, o le reformation. Wa te taulola na awhai wa i loa o mai whailonga o vai e whailonga. O taulola am ko reform tātou, la le wingo reform, to e whaatonu tonu o tātou wala. Whasao sao, awhai na pio. O le teimi o te tauona whasao. La le wingo le whasao, we have to align with the ways of God. E te ona whaasao whaatunu e tusa o ala o le tua. E tasi ale ala o le tua. O ai, o keriso. Ioanes fu whawha i foi ono o le ala o pumoni ma leola. Le se tasi e luatu i le langi. Pe a le ui mai a tau. So, there is only one way and one way to reform our lives.
tasi la wala e whaatun tonu whasa o sa o ia tātou wala. O le au mai sa o i le mō le ala. Ia savali e tusa ma upu o lo o whai mai e Yesu i ana whetalenga mana o aonga. Ia ma le mea mulmuli ang tātou tāu o le tāu i o le mea mulmuli. O lea. E bevesi mai a peila o mea o mafui o wha mai o lolo vai o mea umai o le tāu mai i o a mai si mea i o leonge o taua o misa ia o le tau whaasese a nganga tau whaasese o keriso pelo pa mai la Yesu tau vai a mene awane i o tau watu vale ai. Do not be troubled. Aua tau te mata tau ai. Aua tau te whewhewe ai. La le tau o le upolon tau luni tātou le tāwhi tau te whaatau aina o le whaatuatua. We have to stabilize our faith. E tau na whaa mau sali lo whaatuatua. O ke whewhewe fua. E sa mai Yesu. Au tau vai e mea. E le whape e mawhui e ngi ai umalau langi tau. Kau Yesu ngau le tua nai loa le taimil na e tupu le mena. E le whapea a oso mai le siko viki, pe a koe sau se siko viki, e le whapea a sau, ia ona a fio mai lolo Yesu le vaso lea. Ma Yesu aua ni o tau popole mai ni o tau watu wale ai. A le winga le whetalai ngā Yesu le iei se whai upu le whamai, i le whai upu e ono. Whamai e whaalongo fo o tau mea nei, whaalongo o tau i taua, matala o taua. Whamai ia o tau ne i o tau atu vale ai. A wā e ao o na tau nuu o nei mea oma. Mai la Yesu, whatuatua. Roinga, sauni, whaasao, ia ma mausali, lo tātou whatuatua, ile tua. Tau tele. Ya. O le la whaitau ina sina vaianga mai ilim tau pule lusu malwha. Nanga o te mna e whaitau ina ia. Nanga ili whaitau a whatasil tātou tusi ile ili whaitau a. Na ono tal noa e ama oto mai au ile. This is the essence of the signs of Jesus Christ. O ile o ngā tonu malwha o ngā tonu me intal noa Yesu. Tau pule lusu malwha. Lo ngā tonu le whanong whale i whamai. Whai upu e tolu. O mai o nofo i e le maunga o libi. Ngofo i e lalo. No mai e leon so. Ia te ia o whapea mai. I e whetala e mātou. Peo o mai a whea nei mea. Pe se a foi le whailonga o lo maliu. Po aha ni whailonga o lo maliu mai. Mana ngata ango lolang. Tale atu leo Isu whapea atu ia te la tau. E o tau ni e o tau whaseina o tau. E se tasi. A wai to tele o mai lo ingoa. Whapea mai o a uneo le keriso, la tau te whaase fo i tangata te o tele. Le umantatu tala noa i le whamau whaelonga na, i le saina, umantatu tala noa, meka o le deceive spirit, le nganga o le anti-keriso. Tele o a onga se, le tele o tangata o loo wheo ha, i le teimi lei, ma whamai o keriso, whaile mea, whamai o mea le atua, whaile mea, whamai o mea keriso. A o onga, e le o nia o onga e tusa, ma le fionga pa ia le atua. Den tātou whaitau ina. Excuse me. Mai Yesu, ale sau se tangata matau tino mai a te utou na toe na fio mai Yesu i lona tino. Jesus came incarnation. A whai e sau se si ai le tau tino o Yesu na sau o ie le tino. O io le atua aina liu tino tangata. Mai aunga i te tonu iai. O le tele la o nganga ma tangata i, tele o nganga o tala inga ma mei e fo ine. E le te tonu ia Yesu, ai o mai le nganga o le anti-keriso. E fia Yesu, ai le o ni a o onga Yesu. Na winga ngā le upu anti-Christ, na winga te ia Yesu. They want to take the place of Christ. E se la le tāua na tele o le whaidonga na, longa na le utupu le taimile. Ne ngata fo i lewa mai, e whaalongo o tau i taua, matala o taua. Ia, e whaisi umi o le teimi tātala noa i le vaenga na lua na. Taua, matala o taua. E le na o taua la tutupu e le ngal pāwhanga. Ai wha mai, o lea nuu, ma lea nuu, lo luinga, community, society.
whainga le tupu ni taua mangi tau ngā whanga mangi kau ngā lokeki pe o ngā whai atu nuu la, ai me whai o ngā misa tu tonu nuu, misa tu tonu e kālesia, misa tu tonu o maafutanga. Whaamasino tu ainga, toi whaamasino a ainga, toi taua i misa nuu, toi taua i misa lava le society. Ai sa mo le taimine, ai le mele we lo la. Tua tele le misa, tele le whi ainai. Too much conflict, too much argument, too much for the differences between families, within families. Tonu ainga, tele e senga. Aisa su e poi pule, su e poi lo ile pule, su e poi pule ingoa, su e poi pule I fangua. Misai, me ko me ngato e renga le miso lo langi. Aisa na me na le tupu te mi lei me wai si tau le tasi nu le tasi malo e o mai yongi fa mai ma fui I le mea ma le mea me ona me uma o le amatanga I o poponga I ngā la leo te mana o fa ngata I fai tau wai si me ma nei anga I le luifo te lo la fa mtala tu te mi o tatou te avo I ai me I tutoi o failong ana o ta o fa yupule il va solente ne chamna to fi fa ta o ta tal no ai lo signs ye to fai longa to ma yesu ona mea o le amatanga I o poponga fa mal tu spa fa Britannia and when you see those things these are the beginning of our birth pains birth bangs fa Britannia na e ese ala le fa Samoina o le upule o le poponga amatanga I o poponga ma le fa Britannia ne na utau le vaso lea o lo fa matala mai ai le tulanga o lea o poponga o le tina o sauni e whanau mai ia se o la fou o le tina o lo fati ngā e au mai ai ia se pepe fou I le lolangi e ti ngā e whaingita le whaingofi a le winga na al whao ngai nei Yesu le upule o le amatanga I o poponga ai wha te tau tonu lava ai wha te tau tonua I vaenga I tolu ia na utaua o vaenga I tolu o le wha ti ngā o le mene o le whawhine lea tātou te le vaenga mua o le meka o le early labor I le amatanga o le fitu tau sanga lea pe a alu si tianga le kālesia ai saule manu ai e amata I le vaenga lo na lua o ti ngā I le winga o whaisi mamafa kai mi le kau ki ei o le taimi o le tinga mamau contraction fo le lo fine pe afa tinga sau lua tu la to me lo inga po lima ongo masino le tatu te el taimi o le amatanga o tinga sau covid me sau le mafui me ale a wa mai fai ma me ai a ho lo la ton o le fitu te sanga le o popo nga le taimi o popo nga am sinonga o Israel mai o le atutoi le lolang o le afa momua le tatu te lo me ka o le active labor le tina lo winga ua a makaonga so o mai ki nga na wala le taimi nga le usaule antikeriso mo I moni au tangata le tatu te le lopo I antikeriso tu tonu o le afa momua le fitu te sanga a ua avele o si tianga le kalesia wa avese ai amata I popo nga ning tatou wha tal noina mai tusia whaalinga lom tau pueono tu tusa le lei mea nai ta ua Yesu I nai le whaalinga o lana whaalinga ana ave ia ioane ma mea ia tatou te tala noa I le fiafile nei tu tusa le lei lang tatou tala noa o leo ke recappinga ina ia mausalima ia I lo le tau tele a lengo ke recappinga le fiafile nei e to e vatu wha ua ai lo I loa ele o misi ai tātou. Ma le telo tangata lai vai fatu tupu mea ia le amatanga o le fitu tau sanga o poponga. No. O lea tātou te iai le amatanga o poponga. The first part of this birth pain. Amatanga o poponga. O lo le vaenga longa lua active labor. Vaenga lea wa amata ona so o ti ngā o le whaati ngā o le fini. Ai o lo le tolu ma le afa tau sanga muli lava o le fitu tau sanga leo poponga a o le ai leo tātou le ka le siasitia so o mai lo le meka o le transition labor
Lona winga o le taimi o le a tu ese transis winga o le a ave ese a sui na e swinga a o le taimi lea ua matua i ti ngā lava mafitianga o le tina le o le a whanau mai le ola fau. O i nāla me ta o pupua ngā mamafa. Me ka o foilele o pupua ngā le fa mai Israelu i maunga mafuli maia o matu le la vaola. Heavy tribulation. Pupua ngā mamafa. Serious tribulation luinga ua matuai o mai lava mala ele mwhai se tasi o na toe te atu i ti ngā mwhainta aisa walata le afio mai o Yesu pe a mai al fitu tau sanga lea e se lale ta ua usum to whawhini e ilo le tatu te il teimil nei o le amatanga o pōpua ngā o le tina e tusa ma le wha ngā ina Yesu o upu i le whai upu e walu o nā mea uma o le amatanga ia o pōpua ngā. These things o pēr whai esau tusa pa i wha Britannia are the beginning of a birth pang or a birth pain. Ruinga o ti ngā o le whine o le a whanau mai. Lea tātou te baba ai e. Teimi tonu nei le tātou te iai. Teimi o whaingata. Teimi o pōpua ngā. Ai ma ini e le o mamafa. Lea e tātou te ola. Mau tātou mori mawina i o tātou mata. O le lau o le tātou whaasolonga i whailonga i me tau o mala whaanatura. Whailonga i o le tātou te whiatelta noe le whiawhil nei meka o natural disasters. Le iei le lolangi nei le tātou te vai o leonge o mafui e le ngata foi le o whaamai. Famines, pestilence, and earthquakes. Mea o le tātou te vai ai. Le ele o whaakali mea se i o se a makale. Se i whaka au mai le teimi o le amatanga o le fitu tau sanga le ai tātou te whai mai o le. O le fitu tau sanga o pōpua ngā o Iakopo. Le ai o le ai le teimi nei. O leonge. Te upo e fitu le na o whaitau ina. Na o mai e leo leonge. I lea mea. Ma lea mea. Tula i mai leo se fisili whapeu som tua whawhini. Pera o le tua e ai. O lo ia au maia nei me ongi. Po le tua ea. Na o le tu. O le tali. E le ai. E ala na o mai ongi lolang. Ona o le tele. O le taua o lo tutupu i le lolang. O le sina mea le no o mai ongi. A o isi vaenga o le ongi. E o mai ongi. Ona o whamasinonga le tua. O le toa sa o le tua. Na te whaamasino i nai pe whaali ei lona to sa i lea vaenga, ma lea vaenga o le lolangi. A o le tele ao leonge i le lolangi, le tele o vaenga o le lolangi. E ala naonge o le tele o taua. Pea baba i nei taua ni, e ala naonge nai tangata o lea o taua. Ona o le loto matoa, ma le loto whaamaua lunga o le tangata. A fisilia Iakopo le mta upo e whaafa mai, e mai whea ea nei taua. E mai whea taua ma misa o lo ia i tātou. Mai whea taua ma misa o lo ia i tātou. Le fisilia lea Iakopo. Fa mai leo le tali Iakopo. Pe le o le nei ea. E mai i loto ma mana o leanga o lo tau i tu tonu o loto o tangata. Ma le tino. Where are these wars? Where are these wars come from? Where are this violence comes from? It is from the heart of the man. Mai le loto mtau, o le loto ita, o le loto fiesili. O le mea le o le tātou te vai ni. O le mtua tele au le onge fo ilo langi. A wawalo ia mai al tuspa ia le tele onge. Ia so muli o lo langi. O le tele, na mata mai al tuspa ia la mtanga whengeng tuai. Tele onge o lo iai. O mali whengeng fau. Tele le onge. O onge ma wha mai ma fui o sum tō whawhini. Le tātou tala no le onge. Au mene i o lo lulu ina le lo langi. Ia so muli. Ia so nei tātou te iai. E wha mai Isu, wa nā ole a matanga ia
o le fafine o wafaatinga. Pe atu ua le whapalangi sao o le whaapunga lea o na iei lau tusu pa ia Whapretania. O le amatanga ia o puapuanga. O le mea o le ao o le lolangi usumtua fine. Le alava tātou te vai le temini o le oi, la ngona le tinga, puapuanga, ai ala tai mai e tātou ia le upo le tua po Yesu Keriso. Ina i awane i o tātou po le vale ai, pe a whai e whaatua tua, ma tu mauro loto i le tua. E ele teimi o le amata utia ai, ma mafa mai, ia puapuanga, pe pe folinga mai, e ise mea o foli mai le lumanai, a le teimi le, o le tātou te vai. O le e tupu, le onge le lolangi, o lo sau mafui e, o lo sau foi whamai. Ai mama, mai su au ni pole ai o tau. Au ni o tau pole vale ai. Sa tātou ta ua le vai aso lea nte nei, ua whaatu seine Yesu, ia nei poponga o le tina, o le asau ni e whanau mai, a perpang, o le lata atu le unga, o le whaate tele fo i lea o le matautia, o le onge i le lolangi. O inga le feo lolo le temini, ai aho o ina sau le antikeriso i tono le fitau sanga lea. O lono winga, o le amatu amatau, tia lava le onge i tangata o le atu toe i lolang. Ai a o tu lola i le whai, unga po le afa muli le tonu mo le afa tau sanga muli le fitau sanga le, o lono winga, o le amatu wai a asa lava le onge i tangata o le a ola i le nama i taimi. Amen. O le fisili fo i la tātou ti fia fisili, o le mengi o le onge i tono le tuspaya, penga o le onge i mea ai. Ele ai. O lo iei foi leonge i le afionga le tua, o leonge i le upo le tua lo sau tono le tuspaya. Na e, te tala mai ai, a mosa lo mtau pe valu. E pe sultasi ma sfulua fa mai a fauta, e o mai aso, e onge ai, e onge fa longo i le upu a le tua. So there will be a physical famines and also a spiritual famines. We can hardly get the word of God, hear the word of God, or any prophets or any servants of God to bring the word of God. E uila na whaatau uina nei mea i le whase lau tau sanga i le vāo le tusia mā laki, ma le tusia mā tai. Whering tuai ma le whenging fō. Na mutua le tue maua se upo le tua. But that was just a partial fulfillment. Awana o se whaatau uina i se vahenga. Partial ringa wa na se fa tau ina i se taimi ai ele si yonge e matau tia o lo sau e tusa ma le fionga le tua le ale tu mfayon tu fa longo se si le upo le tua o le ale tu fa longo se si isi au na le tua ai ja o le taimi o le ave se le kale si le tua i le taimi o si tia o le a whaintang toi maua se upo le tua e toi fola. Na pauli meo la maua ngā mauli maua te oluanga e sau tusi o tono tusi o whaalinga. Ma le se lau fast food ma le whaafe o tangata Israel o le a filfilia. Paui o mauli maua le a iei tu tonu o le fitu tau sanga lea muli a ele e fio mai Yesu. A o se upu i lou toi maua o le mele tupu le teimingi a e keva mai lea loku e loku i le lesi loku le lesi piko ngu lea a ja. Le ai filfili tātou le teimi nei, e le whaale o te le seonge le upo le tua, ai le teimi e onge le upo le tua. There will be a spiritual famine, the famine of the word of God. E fo le menta o le wha o ngea, lo iai, po e fōlinga mai o lo iai lava, ia me ai o le a, le lava le wha so e wha tau ai, ni me ai, ale to tele o ainga matangata o le lolangi. Wala na ufaya le tala lea. Nango fia ta ia atu, fia ta ia le tato pol kalamea nga i le tusa whaalinga o lona mata upui ono, o lona whai upui ono. E tusa lava. Ma le mele tato te ba ai e le taimine nei. O lea. Ma le mele le lava o le whaasoa. O mea ai sa te tele mea ai sa whai ainga. Wa matang kau le lava mea e whai mea ai. E o ai e le tūlanga lana. Ai sa taunga tā le tau o le soifuanga. Mai o mal te mine usum tu wafini. Wa whaina la langi le tau o le soifuanga.
Ma o le ao o ina onge i le tele o aing, tele i aing o le ao i le onge, tasi le tata whai ngā luenga. Si i le tau o loa, ma le tau o le soifuanga o lo a ngai mai pēa i le teimili nei. Whalango fo i upui o le tuse whaling. O le tau o le koini o le saito, o le tēnari lea, o le tau o le koini e tolu, o le karite lea, o le tēnari fo i lea, ai aua le faa le angaina, le suau, ma le waina. A mai lei upu e wa upu ngā ngai tau tala tonua i le solo fanua lona tolu po o le faa mau faa ilonga lona tolu na e faa matala mai na i Yesu le mta upu na faa linga lo mta upu e ono fai upu e ono. A e fai tau ngai ei. O na fai mau sau le ti e solo fanua uli uli. Ma ta tala le faa mau faa ilonga. A o lo sau malea ma le fua faa tau tau o lo mai lona lima. O le fua faa tau tau lea. O le fua e fua ili me le tau tau anei. O le tau o le koini. O le saito, o le tēnari lea, o le tau o le koini e tolu, o le karite, o le tēnari lea, o le luinga, o le amatua i a whai na lava le lolangi, i le me tau o le pāleni, inflation po le alu i lunga o le si o le tau o le soifuanga, economic inflation. Ma mo le pāleni, o le pāleni i tau mai, o le pāleni i le tūlanga o le laititi o le tupe o le a maua e le tangata. Wa le lefa mai i. O le koini o le saito, o le totongi lea o le tangata i le aso e tasi, aso atoa. A o le tauna o le mea ai e le tangata ma tau mawhai wha aso soa mo lona ainga. Le winga tonu na o le winga o le upu le mai i. O le tau o le koini. Po o le tutongi o le tangata le aso e tasi. Na o le tasi le tēnari. O le tēnari o le tupe roma. A o le tutongi lea. O le aso e tasi o le tangata. Ai paule o le mea o le la tau whaalo e whaatau o le mea ai le ainga lea. I le aso le tasi. Ai matua i le lava. Ma maila i ainga to tele. O le matua le lava. Ai mutua le pāleni wha amalisi me ngai sau lula sau so mai o le tau fo el koini e tolu o na karite. Ai tu tongi fo i le tasi le te nari o tu tongi o le aso e tasi. Whainga luenga o le tangata. A o le a tau whālo. E whai e le whaatau. A le ainga e tau ai le ainga. O le winga ngā upu ia. E ui o le whaaninga le ono e whaatatau i le vaenga lona lua le na ufai atu o le fafine whana, la whana. O le vaenga lona winga, o le vaenga lona lua le winga o le toru ma le afa mua o le fitu tau sanga lea. O i ngā le whaatau ma e le tusi lea whaalinga lona tau pue ono. O mai nisi, iai longa e la vea mai le te mingi tātou te iai. Ai e lo te tonunga, nusa mtua whafine. O whai longa. O lea tātou te vai le te mingi. O le winga o lea awa iai lo na afianga o tātou le mea lea. We are going through the affection of this, even though that it will come into its fruition, fulfilled within that 7 years in the future. Al kemingi, but at the moment, ole afia ka ko ila e mele ko fa ko ngi economic inflation. Si ya al kau caramel inflation. Ele si ia ngase olo se kasi. A o ngasi. E si uma me ka fa longo meio inflation. O le economy nge fa ka nga ile tau olo. O le la vai si. E si. Ala la ka ke lo ke mingi. O mo ka uma me o. Tau ngata o le tau o so ifuanga le mele wa ia. A o le mea la tātou te ofo i usum tua whawhine. E leo te whai atu e tātou te le whaatali se i wha tau nuina le mea le i luma atu. Le whitau sanga le i luma pe a avel si tianga le kāresia. Pe a sau wholmanu whi ai. Pe a sau le antikiris le ai. O lea e a fia i tātou te mini eisa. Whaalonga fo e le whai unga o le whai upule. Ai aua le wha le ngaina i le suau ma le waina. La le mea le tau talai. O le tau talai i.
e fia ai ala au fia ai. Ai le a whaina le au mau mea. O le wingo le sua au, ma le waina le i. O lo whātitau I tangata mau mea. It's about the wealthy people. They will have their free meal, free shopping. They are wealthy. They got some cash. They got the money. It's coming. E ai a tangata mau mea. Le wingo le upu lea. E ua le wha lea ngāre sua au ma le waina. Ma meo le pālengi. Ma le pālengi o le meo le ai ai. Te lo, o lai, ke le kupe lau mau mea, ma le eise oi kaura soi fuanga le. A o tangata lau tele pe I, o mataua. E leo kai oi lau miliongia I le alo le pensingi le lunga. Aisa, wai ke le ale cash la iai. Fai kau milionga le iai. Aisa, la ia la kou sua uma le wainga. E ui o upu I e whaatawanga I le, fo le nature whaatangata Israelu. Wa upu ia aveanga ia Israelu ia upu nei. Whaatatau ia Israelu telo nei upu lo tono tu se whaalinga. Lea fo ia fia I tātou, tātou whaonga ina manuia I tātou. Por suau ula ma le waina. O le tamau ainga le tu tonu o tangata Israelu. Suau ma le waina. Ai a o lalangi ma le whaalau te the general world is gaming I. Kanga milio ngia uma. I di whapela akau mau sua ue kele I o pisingi se mau mea ai ma kele kanga kupe tangata. Duinga e mau mea tangata mau mea. Ai oki le awa cash o pe o kako. Le foi kako ki whakarikari po le alfa inga malo le atula I mai. Le kako ki oi inflation al malo le kula I mai. Le ai va fe pa kula I mai fose si malo ese mai. E le mawhai anga alo ese malmele o lea. Fulfill lai le ke leo mea ku spaia e alu ai lunga le tau so fuanga aisa e ma fua mai ngei mea o taua ma misa ma fua mai ai le ngei o le greed ma fua mai ai le ngei o le fai mea ma le mana o I mea le sia tunu pule le sia tunu ko kupula ngei ia langa le o le economic leo le langi le wel te mingi a whainga I se kungu, ai misa kungu kere. E a whainga o mai ala langi sa. Langa leo kako wawai atuanga I le ngalue o le malo le fau faua e ale lo langi a toa me ko le one world government. O le mea e whamai kungu kere, kako kio ai. A whamai a Trump, ia, whai mai lea, kongi mai ko mea ia, whamai Lucia, whamai senga, ia. E a whainga o mai a tātou. Mo ka le pālengi ia. O le winga la leo le scale lea po le fua whātau tau le whamai le o mai. E le tangata lea e mai I le solo whanua o liuli. Malna. Ai matua I ti ngā ina ia tātou som tua whawhine. E le tau o le soifuanga le iai. O le tusi la whaalinga leo o tā ua ile, ne li le sau ma le scale. E fua I nā ile tūlanga o le. Fe sui inga ma le tu tusa o le tau o le soifuanga e fua le tamau a ingo tunu, e mise lava tunu malo losi. E fua ina I fo ile le ai o se pāleni o mea tau mafa, e ma le tamau a inga I le langi. O le meo le atupu, o le a ialtu o tele o a inga, ia po tangata foi. Ai o le a fia ai lava. Ona ole le ai o se lava o le whatau, lava le whasoa, telepili tutongi, ai o tau le lava ai le me whai e whatau ai me ai le ainga. It's coming, it's getting with le a lava e whasoa solo e tūlangal ngā. Ai wha le lava I ma le tau o le whatau ngai whai e le me ai le ainga, tu tonu o le vai aso. Ai whaupunga le peo nou, whai atua nei, peo se whatonunga, o le whatonunga, whamai a, ai aua e te whaaleanga I le suau ma le waina, whaasino lava lea I e mau mea, tele ala latu ta mau ainga. E ai lava tangata mau mea, aua e lea whaina lo latu ta mau ainga. Ai oi ma polonga ma fia ai tangata lau tele, aua ua le ai se pāleni o le tau le soifuanga. Pau al mele I ai, alulunga, e alualuanga I lunga ai le alu lalo. Why? Ia, inflation ngā leki ngai kako. Economic inflation. Ke ia lo laku,
sa lima ka la o full senge ia le tayo ai ko la ka wi wongo ka la ai sa o le inflation e halu alu luma e maua ia la mea lau mau mea ia ai la ku ka ko ngi fai e a fo i ko fa so ko ia la ku fa ka mai i wa si a mela le inflation e le si nga zo los kasi pe o mo fa tu ai e alu fa kasi o mal ke le o me lunga ki nga i tato o som to va fine taua tele ia i tatou la le me taun tatou fa ta waina i o le me tau ole stewardship fa putu ma ia i lo le taua tele o le lo sefe fa putu mo antai au pe o le opu le fiong pa ia le tu le fa to te ono lon fa upu ono le varu fa mai a kako ki o e maka i loi kako ongi maka i loi ia ke vai i loi a vai i loi o fa fangi ala ku kisin me a la kisin mo ai so le si ala si mai le se me ke le a mai a fa pukunga fa fangi e fe wa i fa kasi fe e ngaru lu fa tasi a e fa putu anga i se fa puro lo me ai mo taimi o sovale mo taimi o timu tahua tele la a tonu ele mfeon tatou suia le sona ngale tatou te maua mai i nei failonga tatou te vai el temini a tonu ele mfeon tatou ta fia leongi wa a fia ya le langi le lumnai a mise level taimi fo nei tatou te ai a ole mele le imal taua ia fai tatou matangata tau si mea le lei a le atua good stewardship i mea wa fo ina mai le atua le taimi lei te ule tupe ia ma putu mea molo ainga wa ia taimi mana mi ai le seleni ia so ia le tau fai ai me tau ta ai putu fa tau mea nga i le taimi nei ia awa ia so vale i le lumanai mana tu som tu va fine o le fa putu mea ai mo lumanai o se mea fa na tu e masani o na fai le tino ai o se mea fo o lo fai me tu spa i te tau tatou faia i le tu fa le nganga o lo no winga e te tau no tatou fa putu le tino ai te tau fo no tatou fa putu fa le nganga i le upo le tua i le fionga pa ia le tua ai sa e o mai leongi a wa lava lau taunga wa lava lau fa putunga fa le nganga o le upo le tua wa e tamao ai ngai i le fionga pa ia le tua amen e fo lapta inga e fo fa mdianga le tua mo ila tu e fa putu mai matala ia mai lo le tau tele o sa uni mene o leongi mal salamo to suma fitu fa po suma liva ele mama lava ila tu e fa putu ia so vale e ma ona fo ila tu i ona po e ye leongi fa longo yupui fa mai ele mama lava ila tu e fa putu i mo so vale e ma ona fo ila tu i ona po e ye leongi so for langa le ale tu mo ila tu o lo yai lo la tu fa tu tuanga i le tu ma fa ngale lei ia mewa mai le tu le temi nei aua le fa tau tala aua le fa tau nga ia e fa putu la fa putu tupe fa putu te ma ainga ia fa putu fo i me ai fai le lei ska poti fa putu ai me ai ja ia wai o le lava ya lu inflation i lunga ko mo e ko fa ka mo kanga lisa ko me la wo ia al tanga te poto e fa putu mo temi feinta o le si meta tu ti fitel no e zum tu a fine o meni o fa mai pestilence me ko fa mai a mo fa mai uti e le fto a matulu e covid-19 sau me pe fa al mafu sau me ja te mingi tu te mingi o ma ini o tinga sau me ia ai woni ngana tatu e me ia ai for ke mi ko sau ai e for te mi to sau ai tatu te le lopo le ale si fa mai le la sau ya fa ina ile lo lang ta si ia wangi to sau se fa mai ai le mfa yang tatu ta fi ia o fai longa o science e lo ai
ua lata le fio mo Iesu. Ai sa sol fanua lona fana e tau ma le tusi e faalinga ma tau puona. Ai sa fa mo so fanua samsama, o le lan samsama, pale, o le pale le po samsama vai. O le lanwal na o meu whaamai. O le lanwal na o meu hospital, o mo meu folele o mea tau soifua mano loina. Le lanu samsama vai. Ale la whamai. E sa uso whanua lea. E ti e mai tangata. O lona ingoa o le oti. E lua ingoa o le li le ti e mai iso whanua. O le oti ma se oti. E whamai wa vatu le pule ia ti e fasioti ai le to telo tangata. Ke vaila le kili a mengi o whaamai. E makaukia. La mela kako whaakali e se kako wa ai mei e le fitau sanga le ai whamai to tele o ko aka ungua i ngā whai longa i. Le ai kako wa ai teming e ai sa. Ai kas asau ngel whaamai. E matua i matau tia lava. COVID-19 lenga utaua nei. Tau tiel to tele o tangata na fioti ai. El centuri lusul tasi lava ia. Sa vai el tele o whaamai pe o le Ebola, o le Zika, o le SARS, o le COVID-19, tele o le awhai o tangata na fioti ai mea. E valu ma le afa miliona i whaamai. Kele o vai atua leo ki ku whakasia uma ia whaamai nei tonu ngā o le seneturi lua se fultasi ale tātou te el te mil nei. Lo ingala a fai tau atu, ma isi whaamai i le senaturi se fulu iwa, ma le senaturi lu se fulu, aka o kan mamor kaka whioki. Amen. Le mateu lia fo i ili si whaamai le, e whani fo le whaamai le au ke vai kui e o ngā whaamaumau. Aka. Tasi tesi ma le lua, miliona tangata i le tausanga e otia i le mele tau lea, o le antibiotic resistance. Kills so many people. Me fo yo antibiotics ia e fa mai ua wa ko against le tele o system o tangata winga o too much wa kele ka fioki ai makwale le alfa amal manga mai o ngi me alu la fo mai fa mala malama mai le winga o menga ka ngi fa kau ka ngi fa research i le fa mai nga ka ole antibiotic resistance ringa wa wing wa ke e mai le system ia kele o mea. Lo inga o sire kako o inga le Herbalife a kaiko. Lo inga o too much fuala au. Ia wangi o whai ako ngā le ko ingua i leo fuala au ke ua e whale kongu mai kai au kua i leo o le polkalame el ko a inga whapeo. Lenga o whalonga mai au. Le ai. Ai le leiro fisiri le fōma. O le fo ia ui o fisiri le. Kausaka lenke nge o le fisiri le fōma inga o fai masiaki ma mei o fikas ma fai ngomela i e sel kau. Te tau o tuai. Oka. E me tau tia. O le whaamai. Megi o whaamai. Probably the number one killer le i kongo lola. I le lolangi kei mingi. Ma me o whaamai. Tau tia. E kako kere lo. Po i fo isi whaamai e te kona koi kiki sau. Ai le leil ka penga msaungi e sa. Leango le sign o signs ia o leo kako wa aia le teimiri nei usum tō whawhine. O whaamai. Whaamai. E ole si foi mea. Kau whai kekere ai. Kau whai kekere kau sami me lolo me whapenga. Mai ki nganga la kul fo mai fa mal fo mai. Okal mele o ilo suka. Ia ngā le kasi alwa ia so inga. I whala au. Ia. Fa mai sia mako ai nganga ngei. Ngei le fia manga wako. Fia aia se ulupua. Ole whalongolongo mai se o whalitua. Ka fia aia se ulupua ama se kalokau. O wako, ia, koe mawhau whaurelei, o lesi kaimi e kangi mai le mai, ka fia aia le mea i ila le. Ai le loa, o le mea le mea lae whai mai le kingo. Ka fia aia le mea le wawen kauki ai. Ia, ai whapeaga i ka aia pau a le manga onga o le natura o le fia aia ke lo, e lesi kaimi e whai mai e ilo kingo, ka fia aia le mea lo ka masangi ai. Me ka le addicted, e ke addicted se lo se mea. Ia o le mea le ngā, kai pia o leu laula. Au laula, addicted leu laula. Ki nganga e musu, ai wha mai a kawhia ula. Ia ki nganga e musu, ai ke kua i lunga i lo whaavale, alu su e sikareki, ai ke loe ke oki ai. E ke mai ai, mai oki ai.
ia whapenga fo le pia. Lesi nganga o lewa nga le fiengu pia, le koe fiengu pia, ai nga fongo fa, alai kangi mea fa mai, alu e whakau mesa ufang, ia nga ke ia le wa koe ola lak pa vale, koe alu koe whakau mai, ai, fo i e whavenga oki, ai sea, whainga i tō tonga, whaina le malulu, le ingu, oka. Ia nga ngwhau tuanga al por kalame, ai pū le ale ka male lo makua ia i longa soifua. Amen. O le si meo le mafui le si mele kakala ngoi mo meo o natural disaster. Whailonga ia koe ngā whailonga. O man kakala ngoa mo mua mo meo a fo i o le whaalata, le nganga whaalata. Ale ukako o i disaster. Natural disaster. Mea mo uleng tapitala no ia nganga wha-antikeriso. Deceivable. Au le tapitala no i mea mo ia kako ke wa ai el teimil nei. Usum tu wafine, o mafui, o le sile whailonga, o whailonga wha ngei le fiafini, usum whai tu wha Samoa atu. Na hoso whai le mafui le loi, i whea, i se baenga le loi, i ngingi usila. Ai sa wale whapunga, wa tolu ai o mafui e tu tonu lava, o le masinga elenke ngei, ma le masinga ngei. E lulu ho le ka o mai 4 point something e apple ai uma ko e lulu mo meu aftershock ko e lulu lo na winga kusum do wa fini fai mai ia le tala le fa mai i le fai upule fitu e vai e foi ma fui e le mea ma le mea fa mai there will be earthquakes in diverse places i le mea ma lea mea. Te alo le wingo le upu lea o le mafui e le upu e le ni leo te tusia i o le kata to pose. O le na winga. O le mengi o le mafui. E le whailonga ina le mafui e se mea e whaapitoa e sao. E le whaapea nga o le sami a e kupu e mafui. E le whaapea foi nga o Indonesia e kere e mafui. Kelo. Whamai i lea mea ma lea mea. O le meng tato mafau-fauinga e le alu ese mafui. E ke ia uoso el mafui. Winga, it can be at this place, or this place, or this place. And wherever, God's willing, le mea e fina ngano le atua. E oso el mafui. O le winga o le mea tato e taumfai. A feo le kaku ki wawa ai mkau kia mafui. O le sau mafui. O le tutupu maisia tunu o ilalolangi. Masinga lenke ngeng ka vai ko elisi mafui. E kele ai ile fea Thailand e nganga uso elisi mafui. Aka. Ele ngakala le mafui. A ua sau e mal tsunami. Aka le memol tanga tafi fea ma. Si mafui ele nga uso i se meo fo i o South America. Ele o mamao tu fo i tau sanga lava le nei. Ange te lau whapeta tau. Ele oso se mafu e ngi au ki langi ngi kako ke ngofo. Ia po le pito nu fo ngai te nofo. Po fele tu o New Zealand, po fele tu Australia. Po fele meo e nofo. I lea mea, ma lea mea. My earthquakes can be in diverse places. Loinga e mawhai o na tupu iso se mea. E te ia le lulu o le mafui e le mea ngai ke ngofoi. E ngai lola ia lea. E sa o ale upo le tua. Kata to pose, loinga. E sau le mafui e ile mea e fina ngalo i ai le tua. Ma se ngalo uta uale, ia ulaunga, se tasio o tina sa whailana tala isa. Whaisi leva atu. Ngau whaisi leva. Talo po ua, sfuru lima po lata lusul tau sanganga. Awa ese tina Asian, whai misan tala longo le TV nga interview. Sau mai Asia. Wha longo le tina la e tangi ma. O la e tupu mai mafu e pei o Japan, e nga tupu mai mafu e telea. Tangi la le tina, e whai lang tala. I'm glad that I'm living in Auckland, New Zealand, the most safest place on earth.
O whapelea, no lady, no madam. There is no such thing as the most safest place on earth. Lei se mea lava e tau o se mea e sili atu lona malu pui puia I lunga o langi ni tātou te nofai. Tasi lava le mea e malu pui pui al tangata mi o tonu, na o a ao le tua. Just a palm of God. Ne lofi lima o le tua. A ngai wha mai I seia. Mai a, e mo e I aili tangata a mi o tonu I whea. I a ao le tua. Paunga o le mea e sulfa I aili tangata a mi o tonu. I teimi o whaingata. That's where we run to. We run to the hands of God. A se upu whapea e ke loa e malu pui pui le mea ngai ke iai. Ia. Paul me tau sia ia ungi tupu ni mea o tātou nofo e malu pui pui e tātou. But this is a warning. Wa ngā se lapita inga. Tātou te mātala. Tā pena. Whao ngā leo upu ian o whaitu e la amtanga. Nga sangilanga o whaila utala whapea. A whaila o si lo matua lea. Si fine lea Japan whailang tala. O le no foi I Manquit Bridge, I le makomong. A whai o le whailang tala, the most safest place on earth, ia aukilangi. A lai ngalo lo makua. E ele nguku o le afi, o le maunga afi. E ele nguku o le volcano ngai, luku mukumu o le maunga ngai, masanginga o alu e le maunga ngai. O makamaka I le mele. O ale maunga mu kongu ale mele I le maule I mangile. O le maunga mu le mea. Ia le hala so fina ngalo ai kangole kua koe sa ve ulanga maunga nga ai kafe mai. O whakule la ula unga nga filma ko combine whai manrewa. O whakule asa e uele tual manto maunga ai kafe. E kafe mai fo ia o kongi ngai manrewa. Ronga winga. Saungi. Ka penga. Ma whaatua. Ma whaasao hala. E re ngā o le whai mai, o e se le maangai o le mele, ke ngofo I le ai mangi makangi, le ai mangi mafui le ai mangi lolo vai e. No. Tā pena. Whaasao hala. Ia ma maulu whātua I le tua, le talo I le tua. Ina ia sosali mai. Malu pui I tātou. Ina ia o mai lava le si tianga o le ka le sia Yesu, alai malu tia I tātou. Wa ele stato me fai isi pupuanga, ele stato me fai I le vaenga lona lua o le whaati ngā o le whawhine. Po le tolu tau sanga lea o le amtanga o le fitau sanga. Ele say we got nothing to do with that part of a perfect. Pe a whai kako ki o le si tianga o le kālisia Yesu. Lea I tātou te le lopo la le te me tupu ai. Lea I ma se mea tātou. Wai kako I leo, iai pe a whai a. Pe a whai tātou te o le si tianga. Usum tu whawhine. O le tele o mafui e ta te vavai e tui e le magnitude ma le kaule e angi mafui e lalo meo le 5. Lalo le meleng o whalongo te anene le mafui e ia 4.8 e apea a le tele o mafui e 6 upwards o le ono lava ngai lunga. E ono loa ngai lunga. E ongo loa ngai lunga o le makua malosia. E ongo loa ngai lunga ua makua I Paul me ua ka fikuri nga ka yuka le ke usa sunga wa o sola o sol sam ia e makoli fo ile na fo ile ma fu ile ngoso Samoa. I think it's 6.7 or 6.8 lena o soile tsunami lena o sol samil ma fu e sa o ile samil ma fio tel to telo na ya tu tangata fa le ngai na il telo meto tino mal ma se tato tunu e ma se lava le ngata I fale ali pata e fa pena tato va vai a woni o tato ola foilea fa sam noa ai tato te ola mana tu natu e ili si vai teimi no faisa utus tu singa I se newspaper foi tato ne litio le da foi le Samoa Times la faisa fa punga va pele utala I loa fa ilonga fa Britania know the signs la lo wingo le fa pu awone e no faitau atu le mateo lusu mal fa mai faitau atu le tu se tane lusu lua mai faitau atu tu se fa alinga I fa mau fa ilonga utalai mai ignore ina mai fa pe oh ya
su sa ulaunga le Mateo, amen, su sa ulaunga i tusia Paulo, su sa ulaunga i Amareko le o fai mai e mei, anga kangole ignore le ai, kangole fai tau, anga fai tau ma su e ai, ai sa, tau ia, ma fisiri lau fai au, ma nei ia le tal no ai, i mei fa apol kalifa, o mei e tauno tatu loa le te mille, ai sa, ni te ufafu se i mai, ia e le unveiling a pe le susu e se si le fufi a se e tilo ia i le winga moni o me e fa mai le upo le tu langa le winga nga le upo revelation le winga le upo revelatio le upo eleni to unveil the mystery le winga o se me vole pisa fufi se i ia nga la kulola i le susu e se le a e lo mo ia le ia le kipoki la ia i lalo le ia le ngau fufi. O le kipoki nga, o mea nga o ngai le o iloa le tele o tangata. O lea, e te tau o ngai iloa ma wao, e le teimingi. That's the mystery. O mystery na. O secret na e te tau o su e le teimingi. E whawhenga su e. E wao. E wao le upu. That's how we unveil this mystery. Wao, ia mana malama i tangata. Tal no ai. Su e ai. E mau ai, manatu, mafufaunga. E ta pena ai tātou mo le lumanai. Wai lo manino i newa i teimi lo langi le tele o mala. Usum tu whawhine mala wha natura. Wha fo se i lava no o maise mafui am tau tia. Lulu ina ai le lau erele. Na ua wha te tele i vaenga ese o lo langi. A sau le mafui. Ia usa oi fo i mal tsunami. Le tele o isteini. O ipanga tia i tangata. Maise fo i o al matiba. Maise fo i le tele o wha mai o le atutupu ai. Le ngata i wha mai. A o le asa i fo i maleonge. I lungo le fonga erele. Aui i nei mea matau tia o mala wha natura usum tu whawhine ne fiafi. Ai auani o tātou watu atu wale ai ma wha poleina ai tātou oisea. Awa leu tātou mala malama le leia iai mea ina o tātou tala no ai ma unveil ma susu e leu fiufi. Tātou loa mala malama. Nana e lea atu wale ai lea. Alana e atu wale mai pole. Ona e tele o mala malama ai. O le lava o lo tātou malama i le wingo nei mea uma, o lo tupu mai. E te tau e foi ona lava le loloto o lo tātou whatua tua i le tua. O le mausali o lo tātou loto e mauaa i le tua. E ui tātou te ui e tu tono nei mea whaintai teimi nei. Ai e tu atu lo tātou wha moe moe i le tua. O lo o ia le tu lafo ina i tātou. O lo ia leo ina i tātou mai nei malama nei mea uma o wha mai o ma fui e. Pe on tātou a whaina ai fo i tātou i nisi teimi a misa mea o wha mai. O som tō whawhi. Bia. La au tatal noa atu le mea muli lea. O le fiafi. Ia ana o tala atu le tātou lei. E te wala umai ai. A le si whailonga le tono le fionga pa ia le tua. O le tupu tele o le amio leanga. The increase of lawlessness. Tupu tele le amio leanga. O le si le mea. Le wha mai fo i le tātou mtau. Le le o e lau whai tau. Ia. Ka talo wha le tātou walau. Talo wha. Talo wha poni. Talo wha Antonina o amai o tina. Ia le manu ia whaktai watu la fionga wha Ia lele. Malo lava molpokala me mana ia nei tula le afiafi. Whaktai fwoi wha malo si tu so. O nei fwoi sa upuro whianga ia nei vai te. O ai moni ma wha mao ni lau sau noang. Lea lau tato ia indi. Vai taimi whaafi tau li mo. Whainga tau leo langa. Ia e pe wavia le tatala noa i fionga le atua. Ia o whailea malapata ina sau ni uni so sitai. Wa o tangata ia tali tonu whaatua tua le atua. E le se mea popole vale ai o le ala. Vale mea o mai alau. Wa sau. Mana E moli atu le ngang whaafatai e tu sa tatu ta upu mana ia nei fui. Tu la le a fiafi. Malo lava le wha malo si malo uru.
ai nei mawhai lava na tua tata por kalame poni. Tai. Ai amanu e tele lava alu e ngal nei a fiasi alo fatu mo e marfatua man no falo. E manu ia lava toi tainole. Nei fui po fiangai ai matatu tau mana ia fa foi leo tu mai le foi alo fatu poni. Aftai tele ia joel tina Antonina, aftai lango mai, aftai foi lau faso ma le fiafi matango fie. Ia ai alo fatu, tatu tu fele foi bas fo. Ia faso i fu. Ia so foi ia. Ia la kia walau mai, ia walau mai li tatu telefoni na, tolu fitu tasi limai wa tolu. Olo o tawa mai na le fai busuma le lua. Awa ole atu putele le amio le anga. Oka. Ole population o mengi o pango tai le lalo langi atu ole te mine usom tu wafini. Tu te asful tolu miliona. Population lama o tangata o lo o tono o mengi o falpuipui. Si i mai ai le iwa, tesi ma le tolu, miliona i le tausanga e luafe luasfulu. Anga i le se fulu tolu miliona le wai el te mil nei. Ya, talofa, tatu walau, talof. Ya, Martha Poponi. Talofa e kopo, ama yoi. Ya, manguia la va skai. Na ro va pa maro si marga pokala menenge ya. Yeleli, malulu nga a. Ya, maro para la kawanga. Ke a hore. Maru ni paso solo koyanga kau. Afang ma. Ma nga yalo au le nga mai pingi le simako au le la loku i. Ngata na kiso. Yo pea le sa so mai il malai, mako malai. Ai o ke le ko amne o ko kama e. Kama ke kolengi longol maunga. Me ki ngol. Ala ni ya puni ko paso ni yo. Ako vai suinga ro el rangi ke minge kaukia ako vai ko ko iku pulang ai ka nga usa mo mero we so ya so ma ka ka mari fu ya ko fisi ka ro ako ro ai so ki a polo mere so monila ya ka ko fu ya ka lo ra u me o kisi ya e ka fuera ka ku sao ku ia ku ki apo ku le maru se ku ka ku le awa per mere poni te aboni le pele ko ma e le fa so le se fa un ko lo pero si pifanga la sai lo wa un barra lo so fu no la fa na luenga aso no vai aso o kai ke ale sa me su me ko ka ko ngol mana mala la ni mo pa ale ko ka mo ara e ko ni ya o vai la sa e ko mai ko pa ya mire ya reski si ya ngol la sa ya so po ya ka ba ka fa o la ya ro ya le mo ke le upure ko la wa ngol ai pio lui kaunga me se pe angula ko ngai ari la lui kaunga mo ai mi se le ko ku lo pio le o kala le inga le ko ba ku inga lu wenga ko ke ngal lu ya pe fa kai ya ke la ko ka la mo kai mo le so anye ku mo ako ko fi le bu mo le eso so ni ku ya mai no sa so po ni ya aptai tele lo pulang fa ko vai ko le ni su fuanga ko ye pe o va mai e ka mo ka che buanga le wo ye kaukia o la so ya e lu se ka mo ko ku mo ko porque ni ye ko ka va ni mo se ka mo ko va ye ko iso ta ole dong ta ai ro va ko poni tele lava fa so mai ya kopo ya alo fa tu fo inga ya te kia ka ples fa ta se talo felicitar so la talo falava hello
Ya, talofa tatu walau. Tei toi le olongon. Malo soy Ps Poni. Talofa. Malo soy Paco. Ya. Mama. Oh, manuia. Selina. Ia. Ya, malo. E mana ia whaarongolongo atu. Sa o le tau noanga Poni. O mea nā le o tato wai a taimi nei. O aso ia. Sa le whaapea a. Ya. Au taimi nei ia o le anga o nai e sa o le ia tau noanga. O tato ia so ngatai a. Ya. Aso whaingata o tele a mea o tele a mea o tawai e nei taimi ia o lolonga o mafui ia e te ona e saunua mai ia o wheu foi ia o tele foi le anti ke riso le wa iai o wheu talinga o tangata e wharongo le upore atu o tupu tele le ongi e sa au le le ia a wai ia e whei foi ona na le mol maua o le tusile tuse i saia o lona mta upu ono suma le ono le ia ile fai upuna e lua le whapea mai na fai ia mea uma e o ulima sa ia i lava ia mea uma o fesa lai mai ia i ova a o le nele tangata o te vai ai o e o wha maulalo ma le loto tinga o le wanga tete fo i la upa mana ia o taimine o taimine o tawana o ni te fatamala sei o ni taimiane o e sa o ala tau noanga ma lola var pato ona o taimine ele ia se me la tatu toi te pai tu o taimine na le va ta ita male ali ta ma fa wa ile lo fa male anga le o le ali ia wa ana le ia ia ta tele au ia mai fo ile nei ia so male nei tu la e sa fo ila ia male fo puna tu ono ile isa ia no nai fa pia a wai fa sala ia o vai tangata uma ile afia to malana per e tele fo ile fasia ia o va amen mana ia e fo ile wai ia sai ni panga no fo ile ia ta te mafaufaua ia ta ita ile ali e tai mi fo inei ele tau anto e whatamala se isi ele isi mea la ta ita i fua ele si tau antato whamano losi whamano si le si uso ele si uso whamano si fo itata e o fo itono upare atua a saua le upare atua e tate lavea ai whamau lalo alo taloto e mwanta talia le upare atua wa lai fai mai e manuia i lato o e whaalongo i lana upa ai mana ia tangata e manuia po tangata e whalangolango i le atua ai mana ia tangata e whalangolango tangata e sa ule ia rea fionga le atua maloa ia oe anko mor whamalo taila maselina paftai ko i tatalo mai mo matou ia talo mai mo lau tuenga le saia o me la onga o manuia la onga ia lo que ama to alo sa foi a sa vai a torrente mana ia alo fa tu ia so le fa malo que tu avale to e kuata ia o malo ko le ai to fa o le kuata le a wal fa me o malo ko fa o male causa ia cano mai mo awan ko pepe me fai a mea un fa mai le tu alo te le atu ia to Telina ia te fela ile vai aso ia te fela ai foi man dia mano longa po man dia foi la sunga va pe voi sunga ia teto ia fa tai ia fa se sua ja talo felicita so lau talo Soy Ps Poni to pa ia mo malu ne fiafi ia talo oile sa no tap fu o atapana ni ra nui ja talo fa tapana ma lolo so ma lolo soy fu la sunga fa fenga taulang manatu ne fiafi wa tu vo se le vai o ne fiafi o no te sawe liu lo tava le va tu vo ne fiafi o fa longo ina fa so ne fiafi se le matango fi taila la ngona fo ile fanga e tia mana ia fa so fa stai fo tau longo ya le opole ile so mana tu ne via fia o ngona ia ne via fi e ale fa mo wala loto le opole li so stai mi fa longo ima fa longo ya le opole li e pe fo na ma vai tu fa so ma vai tu
ia fa ma wala lo taloto e pe foi lo upo le fionga le tu e manuia le me winga e la upo e a foi mai e le foi fo ia va fta ia tu e lo sunga ne via fi o tau so e tu aso tava no e moli atu le nga fa fta kili ia ne via fi o le no sa uni pakalo tava le o fa lungo ina le mana ia o le mai ngol fe au kai o le nga po ye nga aftai mana ia moli atu le nga fa fta tu mau fa unga e lo sunga fa fenga ia me se fo le ina le upo le ia ola se leo vai ne fia fi so foi isso amen ya tu fele le vai solo tele atu pa te fa so ya fa se fo te ko talo fa tu le statu la talo ya te tong foi mai le mo le no pa tu fia malau mai ya na ia le tua mo le foi le ngang fa tai e la tu e na tau fanga me le fia fi ia le tua alo leo e to 5 tatu minuti ya no fa mata ali tu ale tatu vai ngale tatu ia le fia ona fa mai ale le vai yaso moni la tu tele le mio leanga te lo e te amene mai la tala na tu sai male ia lo sa tatu la au talo la mule a te to patalo fol tatu la talo fa lava oi talo fa tui tu lepa Pola. Oi, sorry, yeah. Talo Pola, yeah. Sunga ko venga ina. Para ko singa paso foi ni fia fica com ko foi de fia yo loco ma. Yeah. Ya sa no mai, ngau elo am no. So leo o que rimbo ko re ka com ka ya na singa si uang mo mai ya o parongo ko manga yo. Ma yo le pa mai fo yo o pone ri ma sa ole le ya Samoa ngaro sungai se au ngangi me o mai ka ko ka pengang la bode ya ka pengang ka ia ai fa maro o sunga bode o le fa so ni fia tai ko e sere o punge fia o le wa kere a me o suia ni la rangi kaluka ko ora mai le a suia me uma alu ai uma e ko ku se me kas do i ka ki do ai o a ko wa nga e ko pe ke ni ko fio mai le di no fa ka u ya alelo anga uma o ka ko fika u dispaia ai o so fa malo e ka ko fa so ni fia ti do fio nga para sunga e maro ka pena Tau fionga mlau sunga, ale ainga. Ia kele mia tia fika po kalame mai o whapoponga mai. Taftei pola. E mawhai ona e tango e toe viul tato po kalame pe a uma, pe a manawa teito. E mwhanga e tango e toe vai le Facebook, ia tua ia le Radio Samoa, ia ngai tango ale toe sua ingal tato e toe amata me la mtanga pe a whai toe, pe a whai tfina ngalo iai. Le pasta o papukia ko ngai whakaua ka koukusi vea ia sa... O tusi fai folele sosoani mo fengo samninga. Ia. Lai mo wata do tusi. E a vo i te wala watu numela ia nga esa ole pikile ia lau tusi. Ole olua tasi, olua lima valu tasi fari. Oh ia, okay. Ia, ole le pol. Ai alof tele atu. Ia, fase fua, pa. Ia le tua, na tupu tele le amio leanga. Te loa ia o ai fo i mo statistics a New Zealand lava ia. Tu titia se fulu lua afe pango tai tu tonu le nei tama ia tunu o New Zealand. Ke le loa Samoa i fesa research mo Samoa. A ole mele tatu te loa. Ole tele o tunu o koe fai mo mengi o fa pui. Koe fai si fa extend fa pui ma to su easy area fai tele le tangata fo lea o fa pui ona o fa msinonga ma me so tu la fono. Ia. O ini tatu te loai, le tulanga o le mele tatu tel noai, o le tele, o le amio leanga, o tupu tele, le amio leanga, i le lolangi. O lolangi o tatu vai nei, sumtu wa fine, ia, na, o se lolangi pongi sa, piana o tau lamtanga. Fa solo na pongi sa, it's getting darker and darker. So sino fuanga lolangi
Mana o te apolo ina ia pūlea ina e ia i lona malosi wha te moni ia tangata o lona nofo ai, so se mea le lo langi. Mea nai te alala ai, mea fo i lea u te nofo ai au ia, mea tātou te wheo i ai, te whai te apolo iana whaaso songa mana mai lei, ina ia whaaso soina i tātou ina i o tātou whai alava se mea leanga, whai se ang sala, tātou te polonga, mai o tātou tinga ina, i le ngata lai le tū le tino, ia whapea fo i le tū wha le nganga. Na wha mai whai upo suma le lua o le mtau po i lusuma le lua o le mateo, o le a tupu tele le a mi o le anga i so se mea e maua i tangata o le atua. Ma o le mea o le a tupu, peo na i whai unga le whai upuna, o le a maa li lili ai a lofa o tangata e to tele i le atua, aisa o le a tupu tele le a mi o le anga. Ai mana i le wha punga na e sau e le whai umai ai, a o le tu mausi i o le ngatanga, e wha o leina o ia. O le wha o leina moni alna, o le wha pēr mai Yesu. Well done, you good servants. Le au auna le ie ma le wha maoni. Ulu fo le mai le whiwhio lo wi. O le winga ngā upu ia Yesu. Mai o le tu mau fea? Tu mau ia Yesu. Tu mau le li. O le tu mau se i o le ngata. E wha o leina o ia. He will be saved. Ia, whaanga e pisa, ne mai teimi wa e whaolaina, ia le nā, maneia, ai o le whaolaina monia, o le tini le lei le taunu unga ma le wha moe, whapea me Yesu le au auna le lei e ma le wha maoni. Le winga ngā upu ia Yesu wha mai au le tu mause i o le ngā tanga, e whaolaina o ia. E leo ngāna le pisa, whaolaina le teimi nge, ai o le teimi o le, Faul fale le maro le tua, ai fa mai Yesu, se o te leiloa oe. I know you not. Ulu fafo tuia le meolo i el tau whaitangi a we ma le lili bao nifo. Uso mto whawhine le fiafi, ia whamluia le tua ia te oe. E fwil whamai moe ia le a Moses faso so onga le tātum taupu e le vai asfo, la tātum whai use talo. Whaftei te lelo mātua tua. O ni av no mātunga fio mātua faso ai la upu, tal noa. Pe talai mai lava oe, mātu te whaalongolongo, whai mao ngā, mea ngā, le sona tāua i o mātu o langa, mātu o la nei soi fuanga mātu te iei. Whaamnuia i o tangata Samoa umalava. Mai se lātou no mātu mafuta le nei pō. Whaamnuia i a teito, whaamnuia fo il nei au au nanga le radio Samoa, pūlenga malau whainga luenga. Whaamnuia i mātu umale nei pō. Tu mau atu levi inga i a te oe ono Yesu le mātu li i uta tālo atuai. Amen. Ya, Samoa le tātou programe na ni fo i fiafi, tu ule Upega ile Loloto. Ya, i fo le fa me moe, ya le a tātou to e whelo i fo i vas fo le son fuol temi masani, ya le temi. Ya, o la auto, au na le Poni Fonoti, fa soi fo ia mo le temi, God bless you all.